Yes, nongeye kubasuzura nk'ibisanzwe akaba ari Baptiste kuri Answer Me 1 2 3. My dear friend, iyo ukiritse kuri iyi channel ujye umenya ko waje mu muryango w'abantu bari smart. Yes, rero aha tugiye kwiga zimwe muri vocabulary cyangwa se zimwe mu nyunguramagambo ushobora kwifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi mu gihe wiga ururimi rw'icyongereza. Yes, aha twatangiye birababaje kuba ushobora kujya ahantu umuntu akavuga ijambo utazi nawe ugatangira kureba mu kirere, ugatangira kureba inyenyeri nk'aho arizo ziri buguhe igisubizo. No, we don't need that. Twe ntabwo dushaka ibyo. We just need to make you special in English speaking. Aha turashaka yuko uzajya uba special, uba smart, uba gentleman mu kuvuga icyongereza. Yes, twatangiye rero na terme ya mbere yitwa behind. Behind bisobanuye iki? Inyuma. Behind, inyuma. Behind of her, inyuma ye. Behind of him, inyuma ye. Nanone ubwo him ni ku muhungu, ha ni ku mukobwa. Behind of house, inyuma y'inzu. Behind, behind, behind. Yes, ubutamu iyi video nzambashyiraho n'urugero nk'ahangaha ku ruhande. Yes, I apologize for that. Yes, twakomeje. Outside, outside, hanze. Outside, hanze. Outside, hanze. Let me repeat again. Reka nsubiramo nanone. Outside, hanze. Between, hagati. Between, hagati. Between, hagati. Yes, between, hagati. Reka nsubiramo kugira tujye kuri queen page. Behind, inyuma. Behind, inyuma. Behind, inyuma. Outside, hanze. Outside, hanze. Between, hagati. Between, hagati. Okay, let's jump on the next video. Surprise, gutungura. Surprise, gutungura. Ushobora gutungura umuntu muha impano. Urugero, I will surprise her. Nzamutungura. Yes, surprise, gutungura. Surprise, gutungura. Significant. Significant, ingirakamaro. Significant, ingirakamaro. Ikintu cy'ingirakamaro. Significant kiba kiri significant. Significant, ikintu cy'ingirakamaro. Something which is most important. It is called significant. Significant, ingirakamaro. Continue, gukomeza. Continue, gukomeza. Continue, gukomeza. Uko tubisubiramo ku my dear friend umenye yuko uri kugenda ubifata. Yes. Continue, gukomeza. Continue, gukomeza. Finish, gusoza cyangwa se kurangiza. Finish, kurangiza. Finish, kurangiza. I have finished my work. My dear friends, nibagiwe kuba nashyira mu rugero ariko hano ntacyo bitwaye. I have finished my work. Nasoje umukoro wanjye. Finish. Yes, finish, kurangiza. Let's continue. House, inzu. Inzu bamo. House, inzu. House, inzu. My house is very expensive. Inzu yanjye irahenze. House, inzu. Nubundi twagiye hano. Expensive, bihenze. Expensive, bihenze. Ikintu gihenze, ibintu bihenze. Expensive, bihenze. Expand, kwagula. Expand, kwagula. Expand, kwagula. Remember, kwibuka. Remember, kwibuka. Remember, kwibuka. House, inzu. Expensive, bihenze. Expand, kwagula. Remember, kwibuka. Yes, urabona gukora subscribe birari inkunga yawe ikomeye. Reka duhurire ku yindi video igiye kuza nayo ivuga inyunguramagambo zadufasha ubumenyi bwo mu cyongereza, ubumenyi mbese tekanike zose twakora mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira turusheho kuba intiti, turusheho gukora ibintu byiza cyane, ubuzima bwacu turusheho kuba ubuzima bwiza cyane, ubuzima bw'ubwenge. Nayo igiye kuza mu kanya. Mugire byiza wiko gukora subscribe birari inkunga yawe ikomeye. Ciao ciao.